Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, mu mazina yanje nitwa Irankunda Chriselle, nkabamba i Bujumbura Burundi, nkabamba muri groupe yitwa Les orphelins et les veuves sont des humains comme nous. Mu Kirundi ni imfuvyi n'abafakazi n'abantu nkatwe. Kwa majina naitwa Alpha Theo, natokea kwenye groupe la Les veuves, les orphelins et les veuves sont des humains comme nous. Manake mayatima na wajane ni watu kama sisi, kwa maana sio wenyewe walipendelea kuishi gisi walivyo. So niko kiongozi wa grupe hilo ambalo tumeanzisha la kusaidia mayatima na wajane. Hello everyone, my name is Elize Nishimwe. I'm a Burundian. I'm one of the members of the group entitled Orphans and Widows Are Humans Like Ours. Iyo groupe turi nk'abajene twateguye iyo groupe tuva mu maeglise atandukanye, twagiye hamwe turiyumvira mu mfuvyi, turiyumvira mu bafakazi, anyuma turategura iyo groupe kugira tuzobe dushika ahantu hatandukanye hari imfuvyi, hari abafakazi n'abantu batishoboye mbere. Anyuma muri iyo groupe twagomba tubasabe abantu bose bafise umuhamagaro wo gufasha, bumva ko babishoboye, turabasavye mudufata umugongo muri iyo groupe n'abajene. Dushaka abamama, turashaka abantu bakuze bafise uwo muhamagaro, abantu batandukanye, mbese n'abantu bari mu mahanga. Dushaka ifashanyo kuri mwebwe kugira mudufate ku mugongo. Iyo groupe niyo tugitangura, naco turatangura gukora. So ikintu cyatumye tutangura iyo groupe kubera twiyumviriye cyane mu bantu batishoboye, turiyumvira nk'abajene bakijijwe, dufise umuhamagaro, dufise n'umutima w'urukundo. Turaja hamwe turategura iyo ntuzenya, nabwo turaronka abantu badufata ku mugongo. Na limite dufise gufasha abantu, ibe abantu babameze uma canke hehe, dufasha bose. Tulijisikia kwanza hii kundi kwa kuwa ni wengi ambao tunaishi maisha mabaya, ni wengi ambao wanaishi maisha mabaya. Tukajisikia tu inspiration ikakuja ndani mwetu kama tunaweza tukasaidia na sisi, kwa ajili baraka zinatoka fasi yote, na kusaidia mayatima na wajane ni kazi nzuri sana, ni kazi ambayo Mungu analipa sana. Ni kazi ambayo Mungu anafurahia sana. Mimi ndo nilileta hii vision, nikakutanisha watu kama vile vijana kama mimi. Niliona ni vyema sana nisogelee vijana, niongee na vijana wenzangu, ndo niliona kama ni watu wenye wanapaswa wanisikie mapema. Nashukuru Mungu sana kwa maana kila kitu ambacho Mungu anapanga kinakuwa kiko na lengo fulani. Hakuna ambaye niliongea naye ndani ya vijana ambao tunajuana nao wala wale ambao tujuani nao mwenye alikataga wazo kama hili. Niliona wote walipokea sana, nashukuru Mungu kwa hiyo. Na wao ambaye mahali pote ulipo ukijisikia kujiunga nasi, karibu sana. Grupe kwa huyu muda siwezi nikasema eti tuna watu wangapi, kwa kuwa siku kwa siku watu wanakuja, siku kwa siku watu wanajisiketi na wenyewe wanataka kujiunga na sisi. Ndio maana kwa huyu muda naweza sema kama wenye wako najua kesho tena patakuja wengine. Ndio maana siwezi nikasema eti tuko watu wangapi, tuko kuna nombre ngapi, lakini kutokana na masiku watu wako wanaenda wanaongezeka tu. I'm not the one who came with a vision, but it's one of my friends who came with a vision, and so I felt like supporting him because it's a good work where we get to do what the Lord wants us to do. And we all need your support where you are, everywhere, from all the four corners of the world, whether Muslim, whether Christian. We all need everybody to be involved in this group so that we can do the work that God wants us to do. It's not only doing the work that God wants us to do, but it's just to feel like helping other people to feel like the way we are feeling now. Because so many now are facing difficulties in paying the school fees of the people, but mainly we are focusing on helping widows and orphans so that they can feel also comfortable with their lives.